kitchen abunnua agunasum amenemo kasai no anesi fu obufa so doctors ibufa so yentua omoka teachers sofa enso Jubilee House budget nko ano no enne ye tu kwan a yemfa media ni ba ko ye propaganda ma ye no yemfa na touch the presidential trip no okoba o kan government delegation ho no wade ne pedium me na mo kasai Mugabe mase ewo Japan mo to Jubilee House o mo hyehyɛ mo lande mo kwaba yenim ne eko entino say yedu to kwan ne yakatro say empie hye hotel nko adidi ya de visa amount enti hye hotel nko adidi ne yemfa e pede ma because o be mampanyini too much ya o mbe hu say yes o man ni sika Ghana fo be hu enti yede mo tete no masa Ghana ne yete no munya abotre na Ghana ne yete no o man no ye nyina ewom ye nyina ye den ye wom bi enti ne mo ba ye asie no mokoye ne cemetery yete ya ye hu mo ya no mo amudan mo a mo be pia bonte no picture no tarmonim mokoye ne nsu ase a ye be kwa akoto adwene awe enti adwene a ye awe no adwene be boy amane de mokoye ne nsu ase no enti mo de Mugabe tu kwan a mo de sie sesen aha mo de Mugabe tu kwan a mo de sie ayeden yate mo de Mugabe tu kwan so ye adwuma ma mo na mo se mo de ni tu kwan The official partner of the UEFA Conference League, Laufen. Saying $8,000 me boy. First flight ticket. I saying first class ticket. I saying we are ya tampedium $10,000 ya yede amano. Enti ni ya yede be attach presidential trip bia o kobiano. Ya ba bon hoka over $25,000 to $30,000 and now convert $30,000 now a 350,000 Ghana cedis titisicano 350 billion 350 billion sa 350 billion ya me kan wasem no anesi fo mu kam nyina no wo mo bosu akatu o mu ye dede ni nyina no e 2,000 Ghana cedis 2,000 Ghana cedis. Say odi nurses ni gina ho no wabisa say sa sika we no ye boaboa no ye ntimi mfa ntua o mo ka na wo mo san wo wura areas ne ya bobosia e de akọ yetimi nya ne president de betu ene ne na pamfo any media for na womo ye propaganda man because mo na ama ni didie nti ye nko yate ba sa man kro na no ye ni problem se mo kai media for mo ne mo ye adwuma obia ne mo ni problem but o man na wo no ka se wo ba besom o man no eno no de ye nya wo sky de besom
Yenya ho budget di ama president odi betu kwan. Yenya ho akoma sika de ma president yes so de ye bia ho to bia se so kombe no de yenya. Na mom sika ye de beso man ne de eduru se yentua teacher ni ka aye ntokwa. Eduru se yentua nurse ni ka aye ntokwa. Na ababio na woje ma ho safa ho na ababio na ababio na ababio no ababio nsa no adwuma na woye. It's on record say wona waje budget yeso in the fourth republic president awaba 10 months waje budget yeso a eso chen president bia awabako ne first year. Yes. And won't mean dispute because we are fast our finance minister and the document no. Ye kan Eniema ye come on mampanyini ati asie say under ne watch as a president no eniema jinsam things fall apart na ye wo mu a ye twa sika akoto Jubilee House wa wo mu sia mampanyina ye ma wo mu fans no mu nya bidie no mu na ti social media ho ene nkrofo bi ye fra wo a no ma ye ayi report waba eniema ekoyie aban no is in the right direction na ya tam sika gu bag mu no mo de kono wo mu na be preziu said you mu preziu 2016 say amamuo ni ya woti wani na adane sun usun ya chen bia and it's on record say wona aye mampanyina walusu aba wasu chen bia wo Ghana ha no e wo ho because producers mo hwehwe 2016 ebra o accept defeat no monhwehwe video no na sun a osun ye no ye mfa nkira amanfo ne nyina ye sa na da ye ekoyie no ena me no kasai no o man no enframa ebosisi anda you are watching no wo mo da ye na be sha nai ene do ma hene mu because and to trust them would they on mine start year January 2025 no kwabna be din ko Abekasa aginsamu masese no aginsamu afena Ghana Police Service under the incompetent teyonu ebe ye bibia hwese yemfrase encheche nkrofo o TikTok na yemfan sanitize system God damn me yet to man no hane ya to abawie na NDC vagabonds since last week NDC vagabonds to me kwa tapasinia high eko twagetum yasi wo nyina o madam UTV NDC to me bawura a insurance office ni ya twagetum yasi no eja kwabra we kana ntwire wo mu ene no mutane o mu anga NDC to me kwa hebo ya ban na ba ni ya wako nkrofo apie ya taking over time important habo eja kwabra we tane motivational speaker what does it tanyema we na ma me de nyom na mpapi no ya metade bo me bra esanse nyumu nsem e futu sem because of say obi anka hwinti mu a eye nyompa na so tie mu nsem na yawa incompetent inspector general of police never live a life na ebra oye in charge of operations as a deputy never live a life of regret IGP and sankwasi asem na o endorse ye and na ababeto no koto dweso and because of say wadi kana endorse ntino oni asem bia as a deputy inspector general of police said the economy and democracy harbor for or like a school woman kwase vigilante ni vagabonds it's say demonstration in pepi no e broko 37 e ma cracketwa ewu ye yankase bi hunu broko hospital road e ma cracketwa ye dey ewu ye kan ma because you were deputy inspector general of police deputy IGP ono ne dwumadie ne say or you in charge of operations etimi supervise sadie no ene
Sadia no supervising ma demonstration demonstrators block kwan e ma kra wuye no and no be IGP no o ma hu se o mo de aba enti yes sensemfo ene nkwasiade ekoso ye den ekoso wo manum because enipa no hye ye chi no waba enti sankrofo na wo mo ye niema nsem fata tete ye onu antemanche wo mo no wo manya courage wo manya confidence wo manya boldness atima Bawura hospital the bra yare for wo hospital ya ka se hospital kra na wote ase sen wo Bawura ho ayare for de da ho obia at that particular time no unya wura hospital obia condition enko obi wo ha oxygen eyeden oxygen sini so nti at that particular moment na mo keka niam abom no nipa no betima akọ obi so wo ha that particular moment no hiansuo dendendende o hiamoja at that particular time no mu Bawura ho ekoye nkwasiade no enipa no betima to anananom obi so wo ha at that particular yinu na bi kura na doctor ejina no eye no operation nti at that particular moment na mukoye se yaban na aba NDC na aba eti ye hospital ye dia ye duru wa ye NDC fo mu nika no hweye no at that particular time na bia ye pemfo bi operation I say ye gini pankwa e gini bankwa ye den e ka ho bi e noise ne timi ba no operation ye stop a enipa no betima ye den one ne ba nyina betima kọ na sa abrante ne nam ho nyina sa onsa ne nimu ngoma nka ho onim twi sa oye totally empty mate se wakwakoye video bi na mehwe video na ma ese min show wa ha because me hwe ya na mu say sa onam no wonder say ne papa ye MC ne papa amwa no because ne papa na ankasa hu say ne ba na adwene nyeden enye we obi a ne papa ye MC da NDC penso we na sorry so odwene Ghana ho into no fight say Ghana nyina all because of person NDC ba no nenam office to office and na ya NDC abai ade a onam a oya ne say onenam CEO fo so esresreska momisa raf no say adwuma ban e na oye momisa no onya adwuma bia waye ne ho blogger waye ne ho social media activist for the National Democratic Congress and the NDC baye the past 7 months no aye from CEO office from one office to the another okwa oh Ralph Maba honorable Nancy saying oh honorable sa ni ya pe kakra ni ya pe 10,000 ni ya pe 5,000 ni ya pe to near the assembly pumu and from office to office and no no pe because ni party aba ebeye dentio a whole parliament na Ghana parliament they say it's like a rubber stamp me say a bra okwa attack minority MP Rafono na parliament ayedi otimi ko parliament house e ko attack MP parliament nkasa because majority for no any speaker of parliament who say MP na o attack no o ye MP pini nti ya attack na men kan hwe that time and a parliament take a decision because for somebody to walk to parliament house no be try to attack a member of parliament no or mind bang and up yabe masadi na kwatso say you can walk to UK parliament ukom pam no wakwa attack MP a parliament nen carry no afa ne ho adi all because ni party na ayeden aba
eno ho akukuduro eno ho gidie ena wanya say se matima ko parliament akoye ntutu asem ema police anya me hwe yan charge me to court yan range me because masana nya the backing of the National Democratic Congress. Oh, I'm pina makwa attack de ma ya de social media no more support on the then I can go to hospital but be a yarefuogu metima ko because many raf no me ye gangaria me num wi madwene nya adwuma ja wajwa na the fact is say wo party was one and say we ye gangari ya wa hodene wa kokudro ye no be de ye no bompo nimpu no de sa suba ne ba eno an say be kasa mummiem ne who is who because enkurasefo mienu na hia enya afa na police be patawo enya afa na soja ba mo say no ye call for say mun open gate no na mun nya omo na at the end of the day no ene ebe who is who. Because anyama we bi no ye no bi so ye deep a me say meti ha me ye kurasi ni deep pa no sa anyama we no wo de ba cross say pe na ye mpunumpu a e say won say ba kon survival and then say fat sa anyama we e kire say ye de ya no organa unya de cross me border liar police impatao abasa na me call for say munya nomra physical enye social media Udi osia me no waba physical no makase mumiem because enya no ne san kwase asem ne me na biem ye biem wia e be wie no ye be hu position obia level ye den owo nti wanya kokudro ko hospital na me tie ne nne no sa oye empty no wonder send this by empe ba bia ma no ne nam ho oye empty Wama hu se o mbetima yusu no to achieve ayi ana o mu wie ye no onenam saa ne de ne se sikasere office to office na osere sika si wofo no ne nkrofo a wo tata o mu gi sika nyina o mu ka wasem ofri office o mu ka wasem ye no o mu aid ye free ye ne binum ye free enti asere na wo koba nyina no ye nim what is going on. Ufi say what is take say a mau officer tena fakoje. Ufi say a file GRA, ye file custom. ECG, ye recruitment. Now one year yet ye certificate ye trasa o qualifier. ECG ye recruitment ya. Rafu mayema wa jumanye. GRA ye recruitment ya file certificate kwa niyama wa jumana ye. Ghana Post and Harbour Authority for so officer who qualify because papa buy one wow until the last opportunity in your life ni. Compare jumana tena fa ko start say wo bobra. And important Harbour for ye recruitment ya. Ghana Maritime for ya. Officer what is take to qualify to be recruited there for certificate ko ni emfa waduma na tena say afedie you have been gainfully employed bibi sa ni ho enti what timi sware ko hospital na wa ye video say I wa ube uwo obi wa dance ya say odi be ba e kire say ana CCT kire say ono no tene ne nsa bo obi a we kire say we empty brofo ankasa won hyedante wonim ne wo kan ye ka say assault a wote assault ase anase ye ka say assault a wo understanding of assault ne say physical blows nko na ye assault mboa you don't know what you are saying assault nkire physical blows entimun kan kire rafu say the understanding of assault to say physical blows no onsan go back to the classroom no nko suade na baby a onam wo empty onko Elizato ho na Elizato nko kire ne brofo na Elizato enkire no ono ne wo kumase ho okọ Elizato ho a Elizato be kire no assault ase assault nkire physical blows
no aba betena se video bia no akire se me raf no metene me nsa bo obi enti wa wo sa dance no fa bekira akire se me metene me nsa bo obi we kire se assault na wo kire ase no we empty na ye bisatete ye onu se eye me abronye dog ameti hai na me koda sa subana di wo rich hospital hwa nkade na besie ye bisa andisi fo se besi ne andisi nyansani ba ko pe ewo andisi mu the whole andisi nyansani ba ko pe na be condemn art no eye Hamza Suhini ono nko na ye nyansani wandisi mu a watima ba be ka se eniama rafo ye no eya broso na egu aban na nimase the only nyansani so far in the NDC party Hamza Suhini wo mo maka nyina support no ne oye no eti ono no ba be kire me amemiti yi asort ase rafo no ba be kire me asort ase woni Elizato na tikumase esetina no pa uko Elizato ho na bisa Elizato say asort kire say na wo no understand the way ya man pen ni pipa say on define asort wa ko be ka say asort kire physical blows na me won teacher kura obe man mass say how definition say asort kire physical blows no obe man mass say why ade watwa na che say woni teacher kura no difference bi anye den animumu entinu video ni wa say ono raf no assault obi wa attack obi ya ka say assault nkire say physical blows the moment ya wo enipa ne life no wo betrete ya violent fear of violence bia no assault the moment ya wo be put fear of violence into the person no assault so nima immediate fear of violence be able put into the person no assault. Yes, see ade na okoye na lawyer for ni police for binum omunim de say ade na okoye assault wo say an me koye mama obia enti video kire say we ni na kire say wo ye huhu kwa na onim hwe wo nhwe ade nuruba bia sa wonim hwe sa woni na mo nyina ne sa wonim hwe wo ye empty ana mama obia wa video chese mabo obia mo se ye charge ma assault no mo wo video a mo famra I will bear the consequence ne okoye na ye assault yankase battery so the difference between assault and battery they are not the same. Sa ukoye wa mo bia kra na wa engage obi with physical blows actions na ukoye o actions and inactions ukoye e rich hospital one it amounts to assault. So nima pe o teacher no ntre o assault bro funase ana ko free lectures e wo Elizato ho e wo Kumase because o nyansa a o de ba kire wase what you say? Subana ukoda na di wo ho no. Obia ni yamba shini bia about action na ukoye because the way ubowura ho e di macho man for storm hospital ho no. Subana da na di obia ni yamba shini bia no e assault. No. So nima. Eti jajiminu na suade. Se school na apasa ukwa man disi form 1 nakọ. Na ko suade enkoye video se wonya obi ntuwufo a ebia na omo mpewasem but sankire mu no because one Ghana police service omo nchew because we NDC ni agree with them yate but I say won say sa video we no eda ho aye criminal matter eda ho ensai mon kan kire rafo say sa video we no aye criminal matter eda ho forever and ever. Say a dictator years crown a change of government beba sa video way our system no so
ontimi dileti da enti obi a owa rich hospital hɔ a wodi ehunto ne so no ebia no a enam so obi wɔ hɔ na sɛ odwane kora na sɛ okokopra ɛyɛ wo rafo no na akɔ so yɛ nti wo ane ebe wo ye emra no ubedie yes sayam sisie no obi dwane na sɛ okobu fa so no pra ɛyɛ wo rafo no na akɔ so yɛ enti video no na hɔ because tete ye unu ama yate ase se ochi rafo enye yie because o ye ndisi ni enu mutimi wuram ekose MPP ni atrete obi mamko oboase asuoja ekonya ne che no na eba besi ne minister de na no aka kekese wo mo nche rafo no na rafo no atima ye video se mo wa dance ye se obo obi a mo mfa mra mo wa dance a we nanim aguase aye shame mo kwatena classroom ejiji certificates abrofo no mo ka no wo ma no na mo yaka se mo nkyira ase a mo ntimi nkyira ase brofo no mo beka na mom yaka kyerɛ se mo nkyira mu a mo ntimi nkyire adwene nya. Eccoti lì, quello che... Ma che rigore è? Ma replay dopo replay il rigore inesorabilmente c'era. E guardati mentre dici... Gli voleva dar cucchiaio. Anche se è evidente che non era un tiro ma un cross sbagliato. Ah, e quel... Meritavamo noi. Nonostante 90 minuti con un solo tiro in porta. A te, che del calcio vuoi vedere solo quello che vuoi vedere, DAZN dedica My Club Pass. Guarda tutte le partite di Serie A in live solo della tua squadra. Na ba bonten abe condemn ate no. Na nka abronye na ye ya. Nka ho NDC party no. Men so de sa Jimmy Samuel you know say men konkoye. Because ne di kan kra ba bia me kon me ye kratch ni buru Jimmy ni na ono koye no. Me kratch ni ba bia me maduru no. Ono nuru wo na wawu. Eti me nkwaye sa nkwase ade no because edin no kra na that to say hospital no bibi nka nkire me say me nkoda sa subana di because me te the word hospital ase enti bibi nka nkire me say me nko be misbehave ewo ho because subana odi ko no bibi bia betima ye dan asi wo hospital na atwa video we ya na onu na timi ba producer for video no to jamenhwe. Eh yase ye repeat but besi na Ghana police say omuti enye yie Ghana registered nurses association and medical association for aba kasa Ghana police under tete ye unu so ochia enye yie because tete ye unu the number 1 policy our Ghana police service ya oditi wasisi ya ne say and this ni ye bone a onche no and never only namakwati ase mo ye testing a concert na mo yiyi wo ho a concert mo nkoye hu wo ho a azan na mo kwakoye mo nkoye hu wo ho yi video no producer na ye hwe come out all of you should come all of you should step out. Hey, go out. The doctors to remain here. Everybody out. There's a doctor in. A doctor is coming. Everybody should go out. All of us, let's respect this. Let's go out. Okay? Stop the video. What do you mean stop the video? Oh, but me buy now. We are the papa. Mr. Bessie, OBMP now. Yes, sir. I'm trying to sack everybody out so that the doctors will come and attend to them. No problem. Hi, Mom. I'm very fine. I'm okay. I saw you my mom. Oh, that's the one sitting there? Somebody would attend to you. Yeah, only the mommy we have Bahanum Hospital at the Obina so for the past there 1 hour. What is this? It's a mini pound doctor. What's the so be two for your friend police call. Now you're gonna cut your mum by next you know also say I'll be attacking or Befron. We are a or Bethel. What is happening? You are like I said, I mean,
say nye we nya assault rafu no nie so say nya assault akwa we na ankasa no say na maka no say assault no ohia proper education ohia proper explanation e wo Elizato ho hospital privacy ukobo obi enya assault no and now fi say wunya no bonu wia na ye frɛ na assault hoye empty privacy obi wa no hospital no wakɔtwe phone wo video no sa no call parliament nsiaye so ampi okwa video no ofafo no say na the video di machi or assault Bowra hospital nipa ne da ho or dampa so ne privacy ye dey ehia no no abawura ho all because and this yaba power ni party na dey ewo ho na Ghana police and that tete ye onu adraw ayi lines ne say and this ye bone dia and this ni a comment crime is not a crime na mom ampipi ni commit crime dia o sensu ase kro no tete ye onu obeyi na pie enti etimi hu say TikTok abite aswojaman wakasa tia president da ben na insulting a president by a crime. Insulting a president under the law is not a crime. So nima ya did the president atama enya crime you go to court ube lusu. Insulting a president is not a crime. So munima me catch them. Say insulting the president na nya crime. Yes, what tete ye onu anam sem futuro aye law books mu na won parking kanenti. Insulting the president is not a crime. Enti kwakin kan enti cases na motewa mo ye ne mo charging crofo we are the president. Nobody is endorsing the kind of Kevin Taylor insult no. Now insulting the president a crime there. Yem fan say na no. A judge issued a bench warrant. If a case be na ODA a Kevin Taylor call attack no. So this particular case in a tonchenya. Atema Kevin Taylor adi nanado danko akufo-addo ewo krom ha. Atema Kevin Taylor adi Dr. Mahmoud Bawumia wo krom ha no. Tete ye onu na unti krom ha. Tete ye na unti krom ha. Eti insulting a president ebe ye crime dia. So we the particular case here edi Kevin Taylor kopia o Supreme Court no tonchenya. Na sa atem ye crime dia atem a wadi na akufo-addo nyina na no ye president no na ye deputy inspector general of police in charge of operation no sa okofa sa atem no nyina dia eno no dia wo charge na enye ye meboa. What a shameful conduct and a woman. Na sasa mwoko TV wa fine. Atema Kevin Taylor dear Dr. Mahmoud Bawumia as a vice president. Atema wadi na nado danko akufo-addo as a president. Otimi dini mfonyini to ho. Adini di atem dini susu bibi ansem fata. So videos no nyina wo ho. Enti se ba kono jasi cheba afo de no ene ye Ghana oba Ghana no Ghana police service munim sa atem a criminal offense dia atema Kevin Taylor di ye no edi nanado danko akufo-addo ne Bawumia no oba Ghana no sa atem a criminal offense dia ada na man charge no ene mo Ghana police service under tete ye unu utimi hu say ye di president atema a criminal offense enti yem for omu nkogum yem charge omo because you want to sanitize the system sir. Nanu atema ye di nanado danko akufo-addo Kevin Taylor ni anditi fo nyina no eno no so wonte ya afi na wabiebie wasum afi na wanya asawa ayi wasum fi wasum bini no afi na ndisi baaye no wamata asawa ma uyi wasum bini nti afi de obi kasa tia president ya wote
na mom na nado penso no na ebinia ye wasumma entini edi president atema wonte enne de ya to asawa amu wayi wasum bini entinu obi kasatia president a wo kwa akochaage no say insulting the president ye criminal fanekwa na duru wa ye ma wo wate ase say nipa na mo be detain omo a ni oma ye ne say they know say insulting the president no anya criminal offense enti ni omo ye ne say ye chewa ye be heda detain be a week ni ye jaw ye mfa unko court because omo ni say so omo kokoduru court ho a the issue say whether or not who insult the president here a criminal offense e bebam say pombe lusu case no enti why ye be chew say what the president atem no ye be heda chewa kwako detain na mom see the docket be wura court damu say the republic versus Akosua Mansa no the police ni nye na mo ye ba chewa detain ye detain 3 days 1 week ni heda you ye mfa unko court da na mo ma heda mo yesa nyina so no ese mo hu sa katua ewom obitimi ya adwuma okoduru ya fie oduru pension na no na wakosia problem office okofia akwa enjoy o oduru fie ade chinya no wasia problem na yade bia yere akana to ho efie na wo kwa office odi ani je ko no wo be datu oni no wasia problem na yade bia yere aka wato ho na fede wo dunso ho eye boni bia wo wadwom na no a wonim sa ade na wo ye boni pefe wo tietia obi fa ahodie so na mo wo kata woni ye no eho akatua no Continue. It is a woman prefer say insulting the president and your criminal offense. And so what my had that I'm a yachting crofwa babe gum so makasatia president. Because now no 10 months ago, yet media kofwado atem as a president. 10 months ago, yet media kofwado I baumi atem as a vice president and your offense. Now mom and Nadia would deep Domahama temne your offense ya. Why will lead this idea no? A china, a so who say idea now, oh yeno, on your mere nimno, 1 year fair. Assassin was 1 year, 1 year fair. Time I'll be fissa who call pension. Oh, Kwana need just one. Would do fear na ya dear can wato. Na nije na o kono, a real, a ye a real horso. Na fede ye peja. Ujina hwa na wo so cheke eye boni a wudi no kra wan fa nya adwuma eno ho akatua na ade beko nti se neno mo chichi nkrofo gum say insulting the president eye criminal offense wo mreko amramu ani ne Supreme Court aka nyina chiri say insulting the president nya criminal offense. And so much move back at money at Chinkrofua gum because or much TikTok or throw my drain. And let your own to mean cassa. Oh, I grab it as I won't say grab in a concert to be and near Petesibin a man no more police headquarters war and a more sad nonsense instructions, you know. As someone who say a Petesi and a man no more sad nonsense instruction, as I said to your unity as yes, sir. So or no more Petesi no real. And all my orders and instructions be amfas wonim. Yan kwati obi wa di president atem. Yan catch obi sora only di president atem. President ya dia ye be criticize no. But obi fam kwa di president atem anya criminal offense. Ah wonim as inspector general say anya criminal offense. And so be detaining crofo. And we are here. Na tinabi NDC betima ka say e tinabi na no freedom of speech NDC nyaaye no e tinabi no NDC betima ka say obi aka say TikTok ya kwa akwache no e say mo hu say NDC fo na kan say mo hu say de akika ko ne no e tinabi mo fa no mo hu the same situation na e say mo hu say party ni future because mo start say ye ma obela e 50 million. Etina bino aban ne sesan je betima ka se yoko so chewa menye hwe kwahwe mere no mesan omema obey as a surety meme ebia na etina bi yoko director bi beba ye chewo corruption cases ya
na yoko director ne so ono de on fa sika nto ti so na mom panipa ba ko no mesan ma sa nipa no enye Mary kwahwehwe Mary bra Mary owu Yesu kwahwehwe ne bra no mesan ma nti sa obekọ Jerusalem sa obekọ Bethlehem na akwahwehwe aba ono de ese sa Mary owu Yesu no ena megina mu ensan ma Mary ma ya sa udam Mary o ma ya udam because on ka se confess kabra no aka say unibi o se kwahwehwe Mary a owu Yesu say o mesan be ne ma okeke na kofie nti Mary ma ya udam because a Christopher so ye gidi ye say Mary wo ho ye gidi ye say Mary wo ho nti obia ne ho be ka chem say Mary awu Mary nwuye obia ne ho be ka say ye se kofa Mary bra no abeka chem say Mary awu onwuye owawu akaye nsom no nti onwuye kofa ne bra nti sana mu twa to wonom no ese mu se kina no ebekwatia mo eno dia that is a fact there's no doubt about that yenko and sema sisi o producer 1 minute and sema sisi o yenko Ghana for mon sorry o Ghana for mon sorry o eyemunti eno hia tiri aba Ghana for mon sorry o Ghana for mon sorry o eyemunti eno hia tiri aba Ghana for mon sorry o Ghana for mon sorry o eyemunti eno hia tiri aba Mama kwa ba biem de ba ohia TV so asemba kwa betodwa esri ye pa ya ka kire mo ofie ha na tama ye ko 2020 elections no 2024 elections no si ehu producer mo mpa video no ba bia mama ko ka say oba gay and lesbian art a bill no oba sign into law no Mompesa video no emra sisi a mompa meto so ba ya immediately oba sign na yenim asofufuo binum a yede ma omu se kutu se bam se omu mesenkom na omu psychologically no emfa bibi enkreti se omu na be we ni etini enyame nyinkire ne kra no no obagya atum obiso tenase a wa hu se eti ya sake no ba beba entime nso me nkoka bibi no mo nka so eye me na me predict ye me na me prophesy say but you see enra ya na muji NDC achi enra ya na mo se nkoma kese na NDC boje mo so no enayi nanu atu renchem kase siye ana yese na omo wo office ne dada ene die I know na office wo ho dada sa presidential envoy office na eye Apostle Elvis Afriyie Ankra onyame somafo Elvis Afriyie Ankra ene da no ene die na minim
because our position in the man say ona no nin sorry any enyame ankrofo wo mom wani wo mom nguni ani wo mom Sunday wo da no Sunday kra na ese se okọ wo de kọ ha wo mba hwehwem eti nanu a atorenchem kase boy ya asofofo okun wo ho e kire se me na me ye powerful me na me kan ye me na me ye sei bia no enom say asofofo amwo Ghana muhu prophets fo anyame enu mudi nkomo se nyame pese visit abronya or the fam so eboni nim enipa ntimi nye pensatia ekura na etua ye nipadua mu no enye pe enokra obi be hu bibi obi esia obi be prophet enokra bibi ba besia nyame betima yi a kire obi mana ye de abo amane na mom sam krofo na wo mo ne nyame di nkoma o mo ye nyame nkrofo ankasa nyame no o mo kasa no ebi wo ha ye bisa senti nyame ne ka kire o mo ampa enai ni amo kan ya na ndc boje mo so no na no amba ye announcement say wa obe hu prophet sibia no efa political leaders o meda menka ho mfa men kom se nkodubiri house menka ho wo da fa me ho ne se wo mfra men kan kire me a fa hye wo ho ewuo na eba na se wo hu na efa abronye ho na se wo nkan kire me ebe kodubiri house de fa hye wo ho na mengu se wo so de na abronye ba bewu na sa yi prophecy na wunya ye say abronye ba bewu won frɛ me direct nkan kyerɛm say abronye wo ba bewu na makasa emre ne na aso na sa de be kodubiri ha so akoma apostle Elvis Afriyie Ankra onyame nipa ama na bebo mama ne dia enejai na nkonko ho na mengu because ukọ kankro mbakasa akwa we dia munya di manengu na no a ye bie tu mu say ye di email enkom say nam email mu because enkom say na eba no yesi nam honhom mu na bae enti e beduru asase so ano so no aban na create email a yemfa enkom say no emfa ho enti enkom say na omu receive ye no within that short notice no omu receive over 200 enkom say nko a amamfo de akọ eno na Elvis Afriyie Ankra say ebra nkom se no mo de baaye no ono so onyankopon email na oni nyankopon kasaye na nyankopon se on review nti ohwehwe mu na no Elvis Afriyie Ankra ba be ka kire Ghana sofofo a mo submit prophecy no de fa email no so say nyansa 80% there of the prophecy no nyansa bi anim aningwase say aningwase ato Ghana asofofo aningwase away presidential staffer na numasem envoy dia kire say post ketwa o say Elvis Afriyie Ankra say okwa ko hu popua or to say ambassador because you saw your presidential envoy enya post kuma enti wiase ba bia otimi wura or your presidential envoy on interfaith enti nayi opeso hu popua eno an say ofre Vatican hono mabie akonya na yeden atum say presidential envoy no e ba be hu enya post ketwa na prophecy afa email mu no ono no tenase no ehwehwe mu no o say 70 to 80% nyansa nim nkaka makra u review ye na bibi nim no ese ko ye din me boa na nka asofofo no kra nya enhu say ye de email akwa o mampanyina so ye efa enkom se bi ho ni aba ne say enkom se na modi afa mail ni mu nyina no ono no ye nhwehwemu no onyani ono so ne prophecy kire say enkom se na modi fa mail ni mu no o hanchichemu aduo wotwe e kire say nyansa nim
enti wa wodu mail call ye bia se wa hu prophecy no ene aban na be shutu mu down party na mudi akire na mo se nkom no ene ye to aba wie ye no sa party kura na say mo afedia mo nkom se nyansa nim asemuti asesa that is NDC for you party na mo se nkom akese mo 10 months ago no no mo fra mo boma baso mo nyere mo ho no ene tumi baaye no mo de nkom se koma omo no omo se mo nkom se no nyansa nim enya abronye na eka ne das we producer enya abronye na eka mo fanto so me was second one or another interview ni video mo fa video no nyina amra mo video no mo ne video no obi antie bi oti ase ati ye dia ba betudwa ati ese mo be koso ade nkom hye na fa email na ye de tudwa na na ye bisamo because email within some few days nie mo de call ye bia no yes nyansa nim ade bia ni substance bia kire se nyansa nyeden enim ti ya shutu mu down ya de moto fam ama mo da ho amo ye den mo wo mo nan ba na no de na places ye den e wo ho na no ye sia asofofo e ka kire asofofo ne se munya gidie wo ye mu na ye ba ye ne asofofo e be no mo nkwan kro ye ne asofofo be no mo nsukro ye no asofofo be bokosi atafre and now suffer no den come se kwa yes see and come se na mo de baye no 80% nyansa nim o ka kire o se mfa kom se bia mfa mail hobi mon kom se na suffer mo tena se enya daje e fa email ho de call dubiri house no o mo se 80% nyansa nim o mo ka kire mo se mama mfa prophecy bia nyeden emfa ho bie kwa ne di kan ba ye kro mo hwe mu no nyansa nim we nya abronye na eka Elvis Afriyie Ankra na eka nti mu wa asema mu nko bi se Elvis Afriyie Ankra se ade na nyame anya gidie we mu ade nkom sha afaye so ne ade nkom sha na brew na wo ka kire ye se enkom sha na ye de abrew wo no nyansa nim asem kasiye what you say enona sofu panyina oye romani kadina apia texting ebe bisa ye say na jubri house kra mo be da monitor prophecies the so called prophecy na mo ka ho asem no mo be da monitor ana all question mo ade bata ho kra mo di creative office atwa sika o man sika taxpayers money mo di creative office e dia ma obi abosome no presidential envoy ne kire say ye betua ne ka as ambassador enti akatua bia ye de ma ambassador treatment bia ye de ma ambassador no the same treatment ne ye de ma Elvis Afriyie Ankra presidential envoy masichire no envoy hey ehwe bia ye behwe America Ghana High Commissioner to UK treatment ye de ma na say High Commissioner sa na ye de ma Elvis Afriyie Ankra High Commissioner ebia to US India Babia, South Africa, everywhere. Akatua, omogie no. The same salary. And yedima Elvis Afriyie Ankra. Read my lips. Anna, Elvis Afriyie Ankra no because of say. Oye presidential envoy no yentua ne ka series. Ye betua ne ka dollars. Hey. Montie ne yo. Sa
asofofo office na Elvis Afriyie Ankra dano no yentua ne ka Ghana series ye betua ne ka in dollars because or your presidential envoy nti ambassador bia o man tua ne ka in dollars no e wa ama no the same dollars no and say ye de ma Elvis Afriyie Ankra because or your presidential envoy ono nenam wiemu ehwehwe eni nyankopon di nkomo o wiemu ebisa nyame se obeba daben no obisa nyame se na ade achie no Ghana fo dodo se ne bewuo na onam wiemu otu fa etiro maye no presidential envoy anado ayada no nam wiemu onamu konsu ase babia no ne nyankopon di nkomo se ekina nipa dodo se ne beko hospital presidential envoy Bosome ni atam ebia $30,000 fuel allowance, a housing allowance, clothing allowance, everything at the amano because on na nyumbra yadano on otufa eko wiem eni nyankopon kodin komo presidential envoy. Enti modi mates ne baye no ena otu anadwo no eko nyankopon na okobo opunum. Nti oni nyame tena se na nyame so meboy amane se Certo, obrigada. Right, thank you. Die nyansa nim. Enti mo de be ko BMD aye de ebisa. Sa asofofo amodi anije ene ahodene so ede nkom se ko dubiri house no. Ene yese me mebo mama ne yese ohia TV ne ko akire. Dubiri house say me mebo mama ne through the presidential envoy say nkom se na mo de ba ye ne nyansa nim. Substance bia nye den enim eni substance bia just a nyansa nim no nyama na America ye kwaya nim no edwada na meka no wa ha $1 aye pinso obi ba betwere wo na nkasa na wo no ba ye Monday no obi betwere wa ase ho na $1 wo ho uni dollar account ye pet $100 ne $10 kura no a ye mfa nyehwe wo sister no ye pe bia uni bi enso wa betena Facebook atwere na $1 no wo ho commercial ban ni babia ono challenge because oye NDC blogger oye adwuma ma said da bia no feresofosu kwatwe monitor ahwe bloggers omu ye adwuma de ayeden e de ama omo enti wa ye hu sa wo ye active no but so me so awo 2000 nko enti abronye be ka $1 ni wa no the America ba you are a liar, you are a big liar. More dollar, there are more dollars in the system, more money in the banks. No what $1 is only be but so me yam fasa 2000 na mana onyo bia enra Monday ya sema me kan wa say ukwa commercial banks na $1 ni ho enti Bank of Ghana say mo the $1 akodia na $1 ya available dia na mo buy yeso emra edi kana international reserve aban bia ba ayusu sika no cha aban bia na President Mahama aban yi watima ba no the 10 months ayusu international reserve no $1.4 billion enye sika kuma $1.4 billion international reserve dollars no matwe $1.4 billion mo se mu dia wura economy ni mu na still $1 ni system ni mu dia krom ha yehu enti next year international reserves na akofo ado de gya mo a mo da na se wa ya de no next year mo san twe another $1.4 billion 2027 no mo twe another $1.4 billion 2028 no mo san twe another ne chese sika na akofo ado de gya mo no mo be kɔ no mo tutu amanaka bia $2 billion because sana kofo ba bede international reserves
ye de mamu 2009 to 2008 no no mo tutu sika no asre ne abasa ama sika na sa na do bae and wabe build international reserves no through the domestic gold purchase program and the gold for oil ama international reserve regional mo bedu ne makofa 1.4 billion dollars and so dollar shoto Monday me kan ya moti YouTube ni Facebook attack me enra gutafo Ghana dadifo kuo anye abronye me ne hwan ko influence o mo say mo may press conference in support to me Dabi because media houses no binum wo ha ene ya stop omo nka aban mu asem because ho na omo didi most of the media houses no enka dollar shortage because ya ka tire o mo say mo dollar shortage na egu aban na nim ase but mo fa 1.4 billion dollars after international reserves into dollar ashoto but ya ka media houses no bi yemfa nye topic that producers ya ka o no atum anti topics ba enko ba bia na nka enya nwanwa enya mo nwanwa se guta Ghana Jadifuo Kuo, Ghana Traders Union. Aye press conference. Enra, ene, media houses no do masem no. Media houses kakrabi, and the year topic, good press conference. Ye brasi so, na munim say ye to maimu. Na sa dwadie ekofama e de ahokyere ne ba media houses no binuma mogi sika mo kata sa dollar shortage yi ho asem no munim se Ghana dwadifo ankwa ma e de serious crisis na beba o man no he enuane bebre e wo ha yenim se eniema no bebre Ghana ha Ope adie baako amanfo consume ni kese pa rice. Ope adie baako so aye kra e free outside Ghana eba edu o man dollar pa kese a rice. Obi pa on challenge me say ye wade foforo ho aye kra edi dollar ten emo. Obi pa almost had the crodin no na ayi producers mo fan to dwa. Ghana ha adia ye krade ba o man mu ha $1 pa kase e rice. Yes. Enti ufi se wo ji bibia se wo ho na dwadifo kam yenya emu o yenya sika yenya dollar nkokra niam o ebeye kakra no emu ne kakra e wo system ni mu no ebo no e ba be kosoro na ya wa be ka kire me say emu bo kosoro because adwadifo na omo kofa mu ne ba no wo mu nya dollar ne nkom kofa bi enti kakra na e wo system ni mu no demand ne be ye high demand ne ye high dia na se supply ni ye low dia e kire se kakra na e wo market ni mu scarcity be chi no scarcity chi ne dia price ne be ko high we elementary accounts I so you su wadwene edi hu so we accounts no ye papa o finance ye papa dia na se ot media house wo dia na se ot sa niam we ase a this is the time se mo kasa ma babia $1.4 billion na fa commercial banks no ufa ha we sisei ufa ha we sisei ufa ha we sisei mo ese mo nka ho asem no mo weaken system no na system na mo weaken na kire say adwadifo antiman kofa niema ma eniema bo be ye den we eye common sense ubaji 2000 no afri fere so fosu kwate ho na mom sa 2000 no wo de be kwa akodi dwa ne bo dene amasika no ebe ye semframa because enoma boy ye dina eniema ye die boy ye dina what is 2000 na ye di abrabo so ye morning show host officer bostomi ye be bro 2000 Ghana officer producer ye be ma 1000 Ghana enti guta for ye press conference say dollar shortage no
how much dwadie into ufi say o ma ka kire say sa topic we de wo ka ho asema e be ma ba na ye on popular enti wo producer no wo ni host no mo ye one say topic we de ye ntwam na mo ofui e MPP topic ano de ye number 1 ye discuss ye nye say na sa 2000 na wadia one person obeka gutafo asem ne say dollar shortage how mu business no e say hu say sa 2000 no wo de be come market ya wo kwa enam se niema mana kakra e wo honom no wo de sa 2000 ni nya be kwa kodidwa na de bia obesom bia no e be ma ne boa ye de akosoro we e common sense a wo ba a wo class 1 kura no betima educate on that tese hu nti da ji 2000 na wo no producer so nye 1000 na bibi ba ban ni mu a eniema e be say economy ese hu se dwadie nkwaso a economy bia ni ho e benya proper growth a trade nya dai enka ho enti so money trade ni say pa esi so hu se economy ni na ye dai asay economy ni say dia wo beto niema ne boden e common sense common sense as say otiase na ade mo ntena ho na a good tie press conference na ne few media houses a wo mo fi say ade no wo impact e wo mo life mu e na discuss here dodo na age bribe because abani tu omoka enti omo ntimi nka ban na asem enti omo adi bibia ta monyi ntafre na mo ntena hey e ba ye nyina na e sa obaje 2000 no obaje 1000 me no nyina be come market emu no o kwa akoto a ne se emu no any sister no na kakra wo honom no ye pejabo no de kwa me to na nso uto nti ye nyina ye behu me to na nso uto nti ye nyina behu ba bia be kwa koduru ye koya nim no ne ye bosso de awie ye te wana anu yi ana o mampanyini etu kwanyi oso wa grante amnesty ni de so di kanka so ba galamse fuo nyina oba grante o amnesty producers no ka so o mpe video ne mra o mo fa ma na o mo ya de foforo o mampanyini ka se oba galamse fuo no oba grante o amnesty sisi aso amene mo kasa ni galamse agini nsam anti nkrofo na yem pese ye be hu omo identity no aye galamse fuo na na dodo omo to mu no ena ye yi omo pirim because sisi amene o kasa no eye omo eye aban na kono se galamse kura ginsamu eye aban ni dese andisi fuo a take over galamse omo say yensuo omo say ye bibibia. Because there's a video deputy general secretary can he producer on fama or kase wamoba baimua they will make sure say galamse ni di omba ye omaduma president na kase omba granti amnesty e di ama galamse yes no enti obaye odi osia yo sa message ni di odi ye aduma galamse fo mo say yensuo and next month who send so boy dene next month PURC for sana kwa kotonsuom next month ya omba tonsuom mote ya mobate ho asem September ya omo de water bill beba insuo water increment ba September ya mobate ho yeti kroma ya obi abetua bio ye friend krobe krobe ho bahabe ho na se kire ne say ni ekuro da ne nan no obre ne di asawa ne ntomago atunsu osia mu kwatare kuro no so ono so be sofa bi kuro wura be sofa wa wumia kuro no so be sofa eno na mpanfo ka se ekuro be hu baha be hu what you say anti mo ye din under president Ghana for mo fi say Nanado danko akofo ado so ekunwe mu no ampipi sofai but nanado ye se echena said your oman no se edi agora
Ebeduru ba bi yenya nsuo nom no. Ene Ghana Water Company say eniema wo mu yusuo ansa na nsuo no ho ate kakra ma yeye no. So mo ka say even niema no eniema num o mo list ye no. So mo ka say omo di ne ye to ne nyina de atensuo ani ama ya noma Ghana yentimi ntonsuo nom ne ye kire ne say ye ne ketewa bi ye tie ani ketewa bi na omo de abre ne ya nom e kire say ensuo kura gin pa se Ghana fo ye nom die ebi ni ho we Ghana Water Company fo na eka omo say eniema ese so omo de tinsuo ani ema hu se wo yuka onum nsu papa ukwa Germany ensu papa na unya num yi se ye ne saa niama na ye de tinsuo ani no se ye ka se ye yusu niama no nyina de atinsuo na ni ne ya ba beton ama Ghana fo a ye ntimi nto enti niama no se ye niama numa ana ebe hia ma nsuo na ni atia chemicals na omba hia no eye mako different enum ana ba ma nsuo no atie ama nipa de akonumu a omu yusu mienu meaning say 40% of that. And the trase ensuo a ewo kroma ye nom no. Ensuo no ho tie enuru 50%. And say wo nom nsuo na ensuo no ho tie no enuru 50% dia e chese wo no owuo ye den eben. Na dia na ba Ghana Water Company for entimentin nsuo nani ama yenya ne sede esi pe na ekabam na saaka no so omunya sika kampanye e na omuka so omu ye so ye Ghana fo na ye tonsuo ne entiminto e de na aba e ye galamsey enna nanado danko akofo ado ne MPPS e be ko atia andi si chini kroma nyina e ka kire wo mo say yempe o masem yempe so mbe didi ento omonto aba entiae na omo gigina mu ampipifo na mpe ya se ye de eba ebe enne galamsey yi aginsa mu video ba na wo ho ezu yeba omo chi omo galamsey no omo atu omumu yeba ma omo amnesty na omo asaba omo from here omo enu omo ho enti ye be yi omo na ya ma omo another chance ezu ye ba omo chi omo galamsey no omo atu omumu ye be ma omo amnesty na omo asaba fa letter to so letter na ye grant amnesty no fa to so na ye nhwe letter ni din prisons for prisoners a o mampanyini ba ye wa grant amnesty ama o mo no fa letter to so that was Monday fa to so no bia nhwe bi amnesty no wa grant enti ya ka kire o mo se o mo mfa o identity mra ebia kofi manu court we ne din asem kwadu we ne yede born dabi abane se dabi on fanto dwa ne on de waka ne se wa grant amnesty producer letter na che what you say enti wa grant amnesty e de ama omo omampanyini dada nana adodanko akofo ado omampanyini dada dona jekum kofo omampanyini dada jeyi miss penso biano under article 72 of the 1992 constitution amnesty bia ye be grant biano sankrofo no ye mo man hu adekronti a edo omokọ afiase ene nienti a ye yi omo ye mo man hu ye matemamufo tiase
nienti a ye granti amnesty ama because constitution no ema mampanyini kwan say oman ne mrade obi kwa afiase a na se recommendation bi ba na nkyerɛkyerɛmu ba say enipa we de ebi okwa afiase no wa reform wanya ne ho ne niema wa firi ase ye no se ye de ne ba back to the society a obeye niema foforo de abo oman no ama oman no anya so mfaso a eno ne ye frɛ no amnesty na presidential pardon asisi ehu se sankrofo no a omu wa afiase no omu de eniema soronko abrabo foforo soronko de ba oman no mu a oman ni benya ho mfaso enti omampanyini mo amnesty na presidential pardon at the end of the day no oman ni benya omo so mfaso abusua ba benya omo so mfaso enu nti omampanyini etime grant omo pardon ana say amnesty enai enam se president Mahama ka kire Ghana fo ne galamsey fo ne say asase a o ma say no ni nsu o ma say no mo de akọ prison no na nado danko akofo ado ye nipa bonini na ono de ba asase na o ma say no ni nsu o ma say no na ni je ho nti oba obeyi o ma free prison na judgefo a ye de sankrofo no kotu mu nya papa omo ye MPP judges nti sa judges fo no kra no ono omo wo bika and now so wa grant presidential pardon and ye say Kofi Manu ya de ne kwa afiase ade na de ne koye ama mansa kwa afiase ade na de ne koye ya chinkan kwa afiase ade na de ne koye mumma ye hu court kura di na asem ne kwadu omo se dabi ye ma Ghana fo hu na ye ebu ye man Ghana fo hia sa explanation no nti omo nkyerɛkyerɛm na mom so kofa enipa 700 plus almost omo ye first offenders na wo mu nyina ye galamsey yes ya na omo sensuo ane eno na ye noma ye wuo ai omo koda mu no omo na president Mahama a grant amnesty na ma na se okokoya producer biemu kakra bi yesi nursing models bi wom biemu na menhwa de bi nursing models bi let my very good. Yes, in nursing mothers, omuye nipa tu. Ehwa na me be bisa say. Afere sanyi to. First time offenders, omuye 787 yati. But me hwa de say. Listen by no. Nursing mothers ewom nipa mienu a. Enkora no mo no fo mo wo prison ho. What? Da bena Ghana ha yedi apemfo asem edo omutu mu do omukoto prison a omukwo wo ho na nkura no mo nofo ye pese ehu because judge bia sentence oba se onkonko dama ne edi kan se judge ne beka se yenkora ne pregnancy test na nanu kura grada watwa bra kura no yadene kwa afiase no judge no ka se yenkora ne pregnancy test agrada watwa bra o agrada watwa bra yadene kwa afiase no judge ne ka se yenkora ne pregnancy test nienti ane say the yes it's a procedure there is a procedure a mandatory procedure say would oba bi e kwa afiase a say oya akra ketwa akra wadi 7 years kura na so ye oba esese mo kokorane untimi nka so ye akura nti akura ba nti ye mfa nko esese mo korane because bibia timisi ha so ye abrewa wadi 90 years kura na emra no aye mandatory say judge no ema ye de sa abrewa no ko ne ye korane pregnancy test yenti kroma na Abraham yirewoye at the age of 60 and to be timisi say yes sentence abrewa wanya 100 years krana so far as oyo ba ne de the duty of the judge say obama makorane pregnancy test na so okorane pregnancy test no
na se nyinsen woma ne judge ne baye ne say won be protect won be defer sentence no mutie ne ye se ye korane pregnancy test ebra ye di wasem awie na judge so nipa we oyoba enti mon korane pregnancy test mayen hwe say onyema so mon korane test ne ba ne so oba ne nyema ne judge ne kan so wa defer sentence no ebia 7 months time momra na me judgment on kan tro sa asem no wudi fo na mom ebia conviction ba ka sentence ya obeka tro se ma defer ebia ma the next 8 months momra na momagi sentence no ne nyina ne say ye mo wakofi akwa fa wo no ba because wo no ba no entimi nkonkotena prison ho because eye wo ana ye di wasem di watum enye wo ba no until the moment ya ye won nursing mother bia no e wo prison bia no akora no wo ho a akora no ye tieti akora no fa hodie so because akora no court bia emfa akora no nyede entumu enti ye tieti akora no fa hodie so enti the question is e ba ne say na Ghana prison service ye won nursing mothers mienu a enkora no mo no fo da ben no mo kwa wo prison ho hey asem we mu manka ne yanka ne yie na nkrofo binum wo ha esisi yi o madi asisi yi o madi nkrofo bi wo amanka ne yanhwe asem we ne yanka ne yie sai asisi nkrofo bi wo ha ye yi o madi wo Ghana ha ye mo mu kofie e ba ne sai no ba o da prison no o ye nursing mother no ne ba ene wo ho ne banko ye boni ne banko wi abode ne banko difrodo obi na oye nursing mother na one ne ba e wo prison the moment ya say akora guso nom no na se mo de akora ne kɔ ho e ma okoko nom ne ne maame no fo a akora no eso eda say hobi oye prison ni montimi makretre mu say ye de ne ba na ye akora ne be no maame no wia ne ya sande akora na kofie sa explanation no aye unwarranted, unacceptable and untenable. Yes, sa explanation no en hold any water bia. Sa explanation no aye odious and useless. Mo chire mo say odious and useless. Anti mo ntiasie say mo detain maame ne ba akora no detention no I was says ho no aye unconstitutional. Mo tietia ne fa hodie so onye bone mo detain na onye bone. Nti sa prison kro no leaders na e wo honom no court kra odi sa nursing mothers no asem ye misa se court no order for pregnancy test yana na one order for pregnancy test so a prison officers ya sa nursing mothers no wo mo nchen no tambe na mo hu so o mo nyem na dia report na mo ye ba court honom because I mo recommend ba say e ma we mienu amodo o ma ba betum no o mo nyema court no or on appeal o metima ye bibi ama o makofie because mo prison officers mo duty say mo be make sure say the right thing is done. And mo ho bibi na say mo feel say and some fatal you report back to the court, you don't keep them there. Because akora no ehye maame ne yam no ye fa ne so oye nipa ana say wo mo ba prison ho no ana mo prison officers ne bi ani ayi me prisoners ne bi anyim wo mo so a mo ma ye hu because a prison inside the hall and a prison officers in be more real no anyim omo a muma ye hu the truth of the matter. Me prisons ne bi
ana across wako ayi female ayi ward yard ho akɔwe omo ama omanyem ana mode ade na sie ana mode recommendation akɔse nursing mothers so a mumma yehu we want to know how come court to be na di o masem because court to kura di o masem no ye be hu se on record no judge no e order for pregnancy test. Yes. And Krana dimfia he ewo prison ho. So mo ye nursing mothers dia. Wo mo mana di bosom ya he. Wo ma dimfie say krom ha tani. Nipa nka nokore. Krom ha tani. Asem we ye asem a ye national issue asese e ka ho asem. Say prison officers ni bi e na nyim ma no e bra mo wo prison ho. Me prisoners ni bi na nyemo ma no ebra no mo wo ana judge odi oba na asem no na order for a pregnancy test. These are the issues we say hwe ka ho asem ye nya nkura okuroma ye mamo hard over this matter ye be wura mu akwa hu sadness mothers no asem na nkura na modu o matum no nkura na dimfie ahe sese ho no matena ho mfie sen wadi bosume so omugusu ye nursing mothers dia na kyerese nkura no kura nyanya 1 year. Continue. Etu omu ba na omu nyem dia ehi na esese ye do omu kokohwe omu mo omu wuwie ana mu fi se mo de ba ya ma omu pade na ne ye be kata so ekwana omu fa so mbanyim wo prison ho esese ahwetwam. Now whoever no ye in charge of that prison now, nyinsem ba ya ohwe ma wo ba mu no ye hwe ne ka ho asem. Let us sanitize the system. Continue. Sadness mothers ne galamsey fo na ya ma omu be nu ya be hu omu identity. Oh, na say documents na omu de bebre me. Oh, ene de mu di agro. Documents na beba. Producer ye nyampon ye na ya tiefo nyina ase. Se eda fie da ye beto aso ne de week ni nyina ba medamatiefo ase se ebra biara omunyamre editie the evidence show ewo ohia tv ye ko etwere dampon enka ye ho omo ye ho ban ensakese a otene wo Israel fo so ensakese a otene wo ohini Moses so ohini Joseph so no ontene sa ensakese no fa mo ye ho ban onyi ye mfiri osefo no fidi som nyina mu ne ye yade nkrokro ontwam no mo ye ho ban na abra nyina mene mahwefo emehia ewo ohia tv the evidence show so ye da mu nyina ase.